سلاو هوالنو از مامۆستا خدر ئەوە دەرسا دوایەمینە ون چاوانە ون باشن ئینشەڵا. ئیرۆ divê dersê de em ê li ser xwenasandinê biaxivin zimanê îspanyolî de hûnê çawa xwe naskirin bidin ka werin hîn bibin. Navê te çi ye? Como te llamas? Navê te çi ye? Como te llamas? Navê min Xedir e. Me llamo Xedir. Navê min Xedir e. Me llamo Xedir. Tu ji ku derê yî? De donde eres? Tu ji ku derê yî? De donde eres? Ez ji Riha me, soy de Riha. Ez ji Riha me, soy de Riha. Tu li ku dijî? Donde vives? Tu li ku dijî? Donde vives? Ez li Batmanê dijîm. Vivo en Batman. Ez li Batmanê dijîm. Vivo en Batman. Karê te çi ye? A quê te dedicas? Karê te çi ye? A quê te dedicas? Ez xwendekar im. Soy estudiante. Ya jî ez karger im. Soy trabajador. Tu çend salî yî? ¿Cuántos años tienes? Tu çend salî yî? ¿Cuántos años tienes? Ez 24 salî me. Tengo 24 años. Tengo 24 años. Tu ji kîjan neteweyê yî? Ya jî netewa te çi ye? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Ez Kurd im. Soy kurdo. Ya jî ez Tirk im. Soy turco. Hevalno dersa me îro qediya em ê di dersa dida înşellah hev bibînin. Adios bi xatirê we.